Teman menyotatun harta yang hana kekalin. Contoh lagi tatun peng 100 juta ke urang gasin. Nya watai cok manfaat ngempengnya le urang gasin. Hana lein baca roji. Pai mublau aja tukar. Nyan han jit wakaf. Jadi di sinan ke makna hansah wakaf peng. Hansah wakaf peng. Kecuali sah wakaf peng huwa kaqaulihi waqaftu dari alal fuqara fa yata'aqqaqu biwaqifin wa mauqufin alaihi wa syiratin wa ata bil arbati ma'a ma istalatu fiha ala hadzal tertib. Faqala syartul waqifi sihhatu ibadati wa aliyatu tabarru'i. Ay fala yasu waqfu sabiyi wal majnuni wasafihi wal mukatib wal mukatabi. Wa syartul mauqufi dawamul intifa' bihi la mat'umun bi rafa' fala yasu waqfu lianna manfaatahu fi istihlaki. Farahanun fala yasu waqfatun waqfuhu li sur'ati fasadi wa fi dhimni dawamil intifa' usuluhu lakin la istaratu usuluhu fil hal bal yajuzu waqful abdi wal jahshi saliraini wa zaminil ladzi yurja zawalu zamanatihi. Kitabul Waqfi ini satu kitab pada menekan waqfi. Waqfi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Aceh sang terjemahan ni wakaf lain atau pu. Jadi kita beri bahasa Arab yang ke bahasa Aceh. Waqfi wakaf. Nah bahasa lain mana? Waqfi dalam bahasa Arab, itu wakaf dalam bahasa Aceh yang ke. Terjemahan ni agak talak. Pengertian ji menyoba logat wakaf saban lagi piu. Hana jali kata piu. Yang kau wakaf. Jadi wakaf habsi tun. Tun ja. Hana terjali. Wakaf ka piu. Jadi pupu yang tertun yang terpiu. Uri tahanan yang tahanan wakafan yang tahanan saban wakafan wakaf. 4 tahun. Gecok daripada wakafah kata. Wakafah kata. Menahan ianya seorang akan sekian. Kai putun pulang je. Kai putun penglung hai bayu-bayu. Kai wakaf sih. Dengan balogat. Hutang hai bayu-bayu. Kai wakaf hutang lu. Kai wakaf. Malah je kai putun hutang lu. Tak cuba teragap, hidup pencuri, hitang, itun. Kai wakaf tengku je. Itun. Yang balogat. Jadi wakafnya itun. Puin tertun, itu wakaf. Jamak wakaf, wukuf, okaf. Bak syarak wakaf mana wakaf adalah habasu malin. Bak syarak makna wakaf habsu malin. Tun harta yang mungkin tacok manfaat bak hartanya beserta kekal in harta. Di arti pergunaan yang dibolehkan. Jadi tatun lampuh hitanya untuk piu-piu dia.
Ngan tawakaf lampu untuk piuh orang. Ngan piuh orang boleh, dibolehkan. Beda tawa putun har lampu, mana ji tak putun hana tak boleh lampu untuk emhan. Ngan ken manfaat mubah, manfaat haram. Jadi hanya wakaf lampu emhan. Wakaf lampu untuk pegadaian je. Wakaf lampu untuk di piuh gop inan je. Pegat rumah papiu, pegat rumah tempat duduk. Di wakaf tatun harta yang dia cok manfaat dengan hartanya, tapi watai cok manfaat hartanya mantengna. Mantengna. Mantaji hana habis watai cok manfaat. Menyopeng cok manfaat ngempeng tukar. Barang yang tak tukar sama dengan hanali inyan bagi tanya. Ada kekalin mana kekalin na inyan la milik kita nyawa mantem. Kacau manfaat bagi atanya berkekalin la milik kita nyawa. Nyawa tetacok manfaat dengan benda yang berkekalin bak tangan kau nyan bak kekuasaan orang yang cok manfaat. Nyan gipenan wakaf. Yang gipenan wakaf. Teman menyotatun harta yang hana kekalin. Contoh lagi tatun peng 100 juta ke urang gasin. Yang watai cok manfaat ngempengnya le urang gasin. Hana lein baca roji. Pai mublau aja tukar. Nyan han jid wakaf. Jadi di sinan ke makna han sah wakaf peng. Han sah wakaf peng. Kecuali sah wakaf peng nanti wakaf. Peng mu tawakaf untuk ipegat keincian. Apa sewa incian kelinto baru, kedera baru. Kelinto baru hari kedera baru. Apa sewa incian kedera baru, TE baru ataupun tawakaf peng dirham untuk ipegat gelang. Mungkin tu akan kejelas. Nyanyi watai manfaatnya nabi kadale. Tapi pajak nak ada, watai tak pegat ke gelang. Watai tawakaf mungkin ada. Watai tawakaf kemungkinan ada sebab ji mublau. Tetapi bila tak pegah dengan wakaf yang kedua untuk ni pegat gelang, ni putewa kelintu baru. Toto yang nak kelintu baru. Ataupun ni putewa ke toto yang nak galak pakai gelang. Yang air belau kedoi. Nyo nak manfaat iaitu cok sewa. Manfaat ji cok sewa dan hana gadahin dalam milik. Jadi pegang manfaat tu. Nian mungkin akan terlupa untuk di sini dalam pembahasan.